出国那个 Schlemm 中午农山起码。Ha kawai ni kijingjia ka ba isir khay bat ba itrem ka bala jia ha ka met chiteng senya jong ka ar pautrik urempang arjar ar pusau ka bala jia ha ka snong ur kaliar ha ka bala don ka jinya huri hura ha pedeng ki ar kin hon ka bala wanra ru ka jinya syok ya dat bat poi shadu uput banya seitari banya dung ya gani ka jingjia la la ban sakhi lingba ki durki ki bala yo ban ring lingba ka kor ka bumju yo thia ne ka CCTV ka badan hajan jong ne ka jaka ka bala jia ka jingjia ha ka bala sakhi ba shikin hon ki breu ki la mare sha persha ki waipan bat kala don ka jingya sho bala antat ba ka jingya dungru kala mi ha ne ka por habayo banyak keren bat uskratris nong ka snong or kaliar uba sambor lang ding do lingba ka phone ula pentip bahadin jong ka jingjia na kalyang jong ka snong kala syong ye ka jingyalang hapdeng ki trai jaka ki ba aiwai ying ni aiwai dukan ha ka jaka bat ki bala rairu ban nado ubnai uban wan bakim dei ban aiwai ying ni aiwai dukan shu shaki bre ki bajumlin ban dekiat to ha ka por minmet minyong ha ka jaka nakaliang kasnong kalapan miru ya karai babaro ki trai dukan ki dei ban khang hapo ka shipau baji minmet bat day ban buru ya ki kor CCTV hakmat ki dukan jongki bat kasnong kalamaham ru baki bakum gini ki jat jingjia kim day shu ban jia hapo kasnong ka thau namar baka punbut nam bat penja buram ya kasnong Bisa kerja di Maklang ada pandang dia jar do fatrik mengar nanda ada syutit ya tu fatrik berjati hai bisa shwa jungki ni ki ngi nanda kedeng kejelang po office symbol UBC mana bagi penwara sibuk development nasional pe madam di larga ini di KPI untuk senang kan so ini yang badalong kepala Tunatan ke darbar ke Pak Fatrek, kibun kike bin hak penetran, kat kumbetu ke manit betul ke meeting ke New York ni Madam Deputy Commissioner kan. Ke ada sam penetran khandai tarik mensni, benit pada Fatrek stop tu ke jah tu ke jinja dengan ada one man stop ngah benar bekerja tak kayak gitu. Kifu kita dating ya check kan tu ke CCTV nak kawin di dukan menang tu tinggi itu itu kata kan begin pasok bukan sedikit kiki nang ija silong tinggal ay penlang no atau darbar meneng ila kentu ya barakat ki terajaka ba kindosyo banya dan gajing di tiat hadin ka subuji menit badalang ka bala nan do sembenahi kantan ile gitu di terajaka ki bang ada ay ke no si wen shop ki bikin kindosyo ban tikin ki dingin sungwai dikat na nomor problem ka debi nang situ te ki be di menit kami yang pila sutui tahi nangang sukwa bitang begitu kike kindosyo ban ija nang diskmat kadang ikut nang tu ka meeting tu bemene bisa ikut di meeting ni terang bun kiki nang lor ketuan ri meneng nak suya kerana betang tu kam ding na de birai ba ninde show ban di dia di sepoje ba kitu kinang ya disya bian mah kata fusan kila ayo punya trikam kila ayo itu di ada ni kasang bikin ya kri nak suai ni tri nak kau kam tahi lombangan nang penhe bade gini nang puaso ke belak ada ayat pulet te ayat polis kes tu ai ni pulet ke kam tu interrogation rakyat yang mengusung polis outpost aku nggak polis support bagi itu ni polis tu dan lain kan
Arna tinggal long out of danger tu way tu yang critical kan. Nak pangkit tu di terus terus step buat pada bagi kawan ayat krisis. Tiba tu magmari yang saya mesti nak telefon bila ya pai. Jadi kerja hari berjaya tu menemit lagi kami phone tu yang tengah benar bila mesti. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.